all right say I'm no said here fancy comedy oni eye Ghana jollof in big trouble na abusia omo trouble ma community there ano odin presidency e na chese omo akotrete omo a chese ensam ankrofo yi ebe kan ye efa eye president oni ne yire e na ne ma ho ni nyina because of politics sabe Ghana adidi ye trimu a chese yente hu jan no na abusia obebisa me say ensam be na krofo we ababeka meso so obejibre na wotie ensam no na before no meso so obe subscribe e dia maye said any update bia nso etomu a onso be first person a obenya bi atie entima me bia ensemu na ti asiye ye ankasa oni mi say Ghana enche bia na ye nyina awehuo mu na ye wo a chese ye mpani for defense minister omane bo ama any others a omukonya plane crash a enam so ema omuwuye na omuwuye no babia ye do omufa ye ene nyema omufa mu na Ghana fo bi echiremu a enye a chese Ghana fo ni bi ebeke kansem efa ho na no na fancy comedy ekoso life na life ni mu na Ghana jollof eba so a ensem omo kan na ene se John Dramani Mahama oye president ewo Ghana omo bekunu omo betwa ne ti na omo wie nso omo san so akune yere nso aka ho na ne man nso omo de omo nso adase a chese John Dramani Mahama nso ye de ne be hye botomu a busua omo beke kan sa ensem mu ewo life a chese na ani enyan ensem omo be kan ne de na ani enyan na no enende Ghana Police Service for ato omo nsa afre eye chese fancy comedy a ono no koso life no na eye Ghana jollof nso ono nso US for nso ehwehwe no ho a chese enye fedi agro na before no yentie free nipa o report eye Ghana jollof ewo eye US no ye wi a MPP fo ni bi nso ababedi nkomo e de afa eye fancy comedy a chese ya che no ababedi nkomo ewo ho na before no yentie every day side na Dr. Manima hu nyina ti mami o kasa wo UK a yesi afa ni bibi jollof no munum no UK ho I had Nama a Metropolitan Police. Personally, I'm through Metropolitan Police. What? And I wrote it from my office. Wow. You're chapter chairman. Baba. Oh my. Nyami had nobody speak here. Obey ye nibi. If you had. Or frame me. I know the way send me. Fortunately, one of our guys in me, baby, I know I'm winning now. And he demand Metropolitan Police. Almost the Metropolitan Police. Obey so me this occasion on your. I'm telling you, this occasion on your show. Man, you serious? No, they're serious. Now, you see, it comes against the Online and Cyber Act in the UK of 2023. I started implementing 2024 January. Every cyber threatening BIB and it's dangerous, and it's so clear. Also, the core of my peninsula. I feel we into Mahama. No more tranquility. Seriously. So Mahama, the modern message like we will not take this lightly. No, we will not take this. Say the ye, o de moga twema ye. O de twema ye ni twem. Say the ye, twema ye ni twem. Go for we. No rest. Say if they won't rest, no rest. No more yesterday. So and all right, utie the ekoso na na eye nipa kra o report eye Ghana jollof eye US no. E na chese ono so ere nsem ede tudwa a ono so echeche mu a eye den na Ghana jollof de ye be chi no na onim say MPP fo ni bi nso aba be react wo ho a chese omo so aba be chechire mu say so obi call life na so obi eba so be kekan nsem a ye ntumi nchi sa nipa kro no because ono de wakọ ne life e na obi aba so e na ono so aba be kekan nsem abusua MPP fo ni bi nso akasa wo ho a chese omo so echi omo adwen a omo sending message to President John Dramani Mahama. Na unim say sa ade we happen ye NDC for no so ebimo aye sa ade ni bi abra ye maami akwadonko ewu ye no yes nkofo bi nso ebe so life na che say nsem na omo keka na che say ni nyina ejire mu a akwadonko wu a owu ye omo de o mbeka sa nsem yi but MPP for ekoye bi nko ade sesi a ya che omo ano na otumi hu say aban waba no onso so sa nema we so abusia yentie yenuanom MPP fo a omo nso ensam a chese omo edi tudwa concern about fancy comedy yentie e friend no fancy comedy or social media TikTok ho yesi wa ye video me hwe bi
na video na so ye enya video mpo omo TikTok no a group day quicker live call live okay enti omo call live e man nkofo timi join na obi e di nkomo but there's a host enti ono fanti comedy ni na ye host and nkofo bebre adwene across the country bebre mpo ni mo you only know them by name on social media and yes obi be kan say we die just what can say be na ye insensitive insensitive enti wan kasa ye ama fanti comedy ni kura ka say asema nipa kura ka no wan ka ni ye enti won twen san I'm told say what twen san na mom no obi so screen recording enti asem na edipa kwa ka first wan kasa ye no ena holo omotwa ena modenam say fanti comedy ayade bi ne nkofo say ewuo na nipa ewu na say ye omode e ka se be police nko ewuo ni ade ade kasa fanti comedy say ye video apologize me wo video no minimum say adongo boy am adongo so am ababo Emma fanti comedy say apologize to Ghana for ne obi bia wate hu se asem no ankoyi so it was an error and if I don't the can say asem no obi a guest in the can and a fanti comedy as the host no was apologize enne menya interest security agencies ni bi o Ghana atom sa afre no say fanti comedy emra holmo enne na no ni nkran enti wo frɛ bebe Moses abo wo bia no Yakopon nhira Moses abo se virtualize obi anya so MPP si ache waje se Moses letimi ya enati Yakopon beko so ehira no ena Moses so eje number no en wo frɛ panimu na wo frɛ fanti comedy no so wono so bodi sisi no so ni henti no wo ba o mode ne beba enti me no ka sei o maye se jame ado ma chanopa o mode fanti comedy ebeko together with a lawyer. In fact, many Moses akasa was so year no free general secretary and the general secretary so man fe lawyer for akwa until nyame ado lawyer for akwa and ne fanti comedy ebeko security agent no nyame ado ma china ne ahwe de besi media security agencies no moyem adwuma me ntimi stop obia mo mandate na emum no samo start ba ko say ya na beko de a samo de kwasa akosi awieye okay so bi kan sem bi na se mugidi se eye insensitive wa enu nti ya ese mutimi frɛ no a ene ese mutimi hwɛ se no obia so de tie se de we so de ba ye no so wono so de na ye insensitive anase etimi cause fear and panic de a wono so se mo frɛ no anya fanti comedy nko na se bi ni platform no bibi sa ba so enipa bebra ka kansem bi enti sa mo ba frɛ fanti comedy de a ene mu mie mataba no mu ye na mo mfrɛ wo bia na me hwebe na madwe sa akɔ sa mo be kaya somewhere 2015 as 2016 na NDC na wa bem na then deputy information minister Felix Kwacho Fosu at national television so say o go to Africa Watch say na nado de aye de wa benya so kwa se bia 2 hours beto na nado no wawu because o say yare ya ehu obi ase pa first three no ni nyina abo na nado ya se obewu anisa why government appointee o ti TV so de kururandi de keka yare ni hu ene na nado nyame ncha de wadi 81 years Yakopon so nyantolo nsa hwe ne ho ya yefe he's looking so fresh but na government appointee to television so akeka sa se we che Ghana for say samoto abakra ma sa papa we ya yare men say ebeku no itamo nto abama no enchi obewu nyame ncha na nado edi 8 years wa konwa no so wabetena fie me say na opa hwe ne ho ya yefe enti say fanti comedy de me pese me che say ensa asam keka no ebia keka bi bebre ya o ekofoti ase abo mo wuto eso so no MPP aban tolerant enough wan se dan kwachi obia but ne media me say sad na sa regime we wo pa no problem so obia kan asem na you think say you insensitive to the sensibilities of Ghanaians enti no mo pese mo ma
stability be bad their most sanitary system na no problem but mama phone nipa ba akofo nipa bebre na aye mo be se eboa mo so a ye nyina be hwe social media de ekoso se munyi wei mo enyi mpa mo fa email bi ntu ba bi se munya mo fa mra ne yan fre nipa kro no we are only appealing to say me aduma chena mama nkwaye fan comedy ayaka de that's all what we want to say oba enko mo ni bedie no mo ni ndi a munwe ne ntem no nko abonte onko ntem no nko ye adwuma nya ban de twa de ka mo aban de twa mo ka wono a private person for all you know bi go point wan nko adwuma ebusafo ni di it mesre mo mama also about 10 o'clock oba ntem munwe ne ntem no nko ba bi na adwuma oye no onko so enko ye na Dr. Mahmoud Bawumia just like the boss for my once his boss they still in the boss na na kufu adun semu ankofo keka fa no ho etwa ntro wa yese ni na won say he's been vindicated abusuya kire wa dwema me e wo comment section o wie so a ani die mu na wa subscribe e dia maye say the any update bia nso e drop ya onso obenya bi eti na wa share ama wonu bi nso anya bi ati ha na mede obesi kete wo se enye dodo won na makra bye bye.